Mbahaye ikaze mu makuru yacu yo kuri iki gitondo tariki ya 29 ukwezi kwa gatatu 2026. Dore ingingo z'ingenzi aya makuru agiye kwibandaho. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi barashinja Perezida Paul Kagame n'ubutegetsi bwe gukora politike itari mu muntu nyuma yo kumva aya majwi y'abaturage bataka. Nta muntu mfite nsigira umwana yo kujya kubyara cyane ko kujya kubyara uyu munsi kandi ibintu byose biri hanze nta muntu mbisigira inzara iranyise abana bacu barimo baranyaga. Ibi bavuga ko ari ingaruka zo kutagira politike nziza ndetse na politike mbi yo kwimura abaturage nta ngurane utitaye ku kiguzi cyabo. Ibi kandi babivuga ngo si rimwe se kabiri FPR yisha abaturage nabi muri ubu buryo hanyuma igasubira inyuma igakora amanama avuga ko abaturage bari kwisonga kandi ihora ibashyira ku misonga. Turabigarukaho muri aya makuru. Abanyarwanda bibasiye Perezida w'u Burundi Ndayishimiye Evariste General Neva ko adashoboye kuyobora nyuma y'uko Macky Sall yarashyigikiye akubitiwe nk'ahareba inzega ibihugu bisanga kunyabirikanga ko bimushyigikira mu kujya kuba umunyamabanga wa Loni. Hagati aho ariko biravuga ko hari ibihugu byisubiyeho kandi Macky Sall akaba atateze kurekura kuko kandidatire ye igomba kugera muri Loni byanze bikunze bamushyigikira cyangwa bakabyanga. Naho RC France urunana nyarwanda iremeza ko Kagame ashobora kujya muri Amerika nagaruke nagihindutse. Impamvu batanga ni ibibazo bikomeje kuba mu Rwanda by'umwihariko biri muri diplomasi ndetse no ku rwego mpuzamahanga, aho u Rwanda rusabwa gukura RDF AFC M23 muri Congo ariko rugakomeza kunangira. Tukiri muri aya makuru kandi turakubwira ko AFC M23 iratangaza ko kuva kw'ingabo zayo mu birindiro zabyo Irubero zijya handi itavuga ari organisation stratégie organisation ishingiye ku masezerano ya Doha. Ariko guverineri wa Nord Kivu aravuga ko RDF M23 bari gutaha akurikije amasezerano ya Washington, ibintu M23 itemera. Turabigarukaho muri aya makuru yo kuri iki yo muri iki gitondo. Naho Bobi Wine ati hari bamwe mu nzego z'ubutasi muri Uganda badashimishijwe n'ubutegetsi bwa Kaguta Museveni bamfashije gucika kubera ko nabo batemera uko Uganda iyobowe. Muhozi Kainerugaba ahetse kwirukana ushinzwe ubutasi bwa gisirikare mu minsi ishize azira ko atashoboye gufata Bobi Wine akaba yarabatsinze mu nzego z'umutekano agashobora kubaca mu myanya ihumye. Naho muri Amerika habereye imyigaragambyo karundura ivuga ngo no king nta mwami dukeneye. Bernie Sanders umwe mu bigeze kuba abakandida ku mwanya wa perezida hano muri Leta z'Amerika arashinja Perezida Trump n'abayahudi kuganisha Amerika mu manga ku nyungu za Israel. Aravuga ko ibi bitemewe kandi bitazihanganirwa. Ni mu myigaragambyo yitwa No King yabaye kuri uyu wa gatandatu tariki 29 ukwezi kwa gatatu 2026. Kora share, subscribe and like ngo haye ikaze mu makuru yacu arambuye. Tuhere mu Rwanda. Abanyarwanda n'abategetsi b'u Rwanda bibasiye Perezida w'u Burundi General Neva bamushinja kudashobora kuyobora umuryango wa AU wa African Union nyuma y'uko kandidatire ya Macky Sall ngo yashakaga ko icaho ibihugu bitayemeje hanyuma bikaza kuyanga. Ibi nubwo bivuga gutya ariko Perezida w'u Burundi avuga ko byaciye mu nzira zikwiriye kugira ngo ibi bihugu bitange commentaire cyangwa bitange uko bibyumva mbere y'uko kandidatire ya Macky Sall igenda. Haburaga amasaha make kugira ngo ibihugu byose bive mu cyitwa silence hanyuma bigira icyo bivuga cyangwa se kandidatire ya Macky Sall itembere igende ikomeze hanyuma azajye guhangana n'abandi mu kuyobora umuryango w'abibumbye. Hagati aho ariko Perezida Neva biravuga ko nyine iyi kandidatire ari we wari uyifite mu ntoki. Ibinyamakuru nka igihe.com byo mu Rwanda ndetse n'abavugira leta mu buryo butandukanye mu nkoranyambaga bavuga ko Evariste Ndayishimiye adashobora kuyobora AU kandi azayica cyane kubera ko ngo ubuyobozi bwe n'imitekerereze bidashyitse. Tubibutse ko u Rwanda n'u Burundi bikomeje kurebana y'ingwe kubera ibibazo biri muri Congo ndetse bikaba byarafunze imipaka hose byo Rwanda ikomeza. Macky Sall
yazize igihugu cye cya Senegal kidashoboye kumushyigikira kuko ku gihe cye cy'ubutegetsi bwe uri perezida Diomaye Faye yamufunze akamutoteza kugeza ubwo yamutsindaga amatora, hanyuma uyu Macky Sall agahunga akaba aba mu gihugu cya Maroc. Nubwo bimeze gutya ariko biravugwa ko hari ibihugu bisaga 3 byamaze kwikura ku rutonde rw'abangiye Macky Sall, bikaba binatangazwa ko Macky Sall uko byagenda kose kuko ibihugu ari 55 bamaze gushyikirwa, akamaze gushyikirwa ni 33, ubu n'ibihugu 33 ubu ashobora no kandidatire ye kuyikomeza. Kuba yakoherezwa na African Union bivuze ko azahita atorwa, ahubwo akanama k'umutekano ka Loni k'abamambari 15 niko gatora umukandida, niko gatora uzaba umunyamabanga wa Loni mu myaka itaha. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda baherereye mu mahanga barashinja Kagame n'ubutegetsi bwo gukora politiki itari mbumuntu nyuma yo kumva amajwi y'abaturage bataka. Harimo umuturage kazi umwe uvuga ko rwose bamusenyeho kandi atwite afite na randevu yo kujya kubyara. Ni ibintu byakoze ku marangamutima y'abantu benshi ku buryo bavuze bati iyi politiki ya FPR na Kagame ntawe muntu ifite. Ni nyuma y'uko mu bihe bitandukanye FPR igenda igurisha aho abaturage batuye, ikagurisha abashoramari bakomeye, hanyuma ikabaha ingurane idakwiye cyangwa se niyo ngurane ntibayibone. Ibi byabaye Kangondo, bigenda biba n'ahandi. Haherutse kuvugwa ko FPR iherutse kurandura imyaka y'abaturage, hanyuma ibasaba gutera pasiparume ahantu byaburaga ukwezi kumwe kugira ngo basarure. Iyi politike ya Nkubitire cyangwa se yamukubita umwice ya FPR Inkotanyi irimo kugambanira abaturage ndetse no gushyira mu bikorwa politike zidahuje n'imibereho ndetse n'ibyifuzo byabo, hagamijwe kuvuga ngo ni iterambere, ni imigambi y'iterambere. Abatavuga n'ubutegetsi babona ko ibi ari amaburakindi ndetse na sakirirego mu miyoborere y'ubutegetsi bw'igihugu. Bavuga ko umuturage niba ari kwisangaho ko leta igomba kubanza kumvikana nawe mbere y'uko imukorera amarerwa nk'aya. Uyu mubyeyi abaturage bagenzi be basabye ko yongera yagira uko ahabwa ubufasha maze akagera aho agera. Abana bari kunyagirwa umwana arimo kunyagirwa, ntabwo wari umusoro tutaba mu giti nk'inyoni badufashije tukabona ahantu twikinga. Abandi bahawe ingurane, abandi bahawe amafaranga, aha haruguru hose hahawe amafaranga. Aba baturage baraburana ko bakwiye guhabwa ingurane ikwiye aho gusenyerwa. Twibutse ko ibikorwa byo gusenyera byagiye binengwa leta y'u Rwanda ndetse na FPR. Urugero nk'abaturage basenyewe muri Kiyovu, abasenyewe Kibiraro na Kangondo, abakomeje gusenyerwa muri za Kicukiro na Nyamirambo n'ahandi hose hatandukanye. Politike bivugwa ko biri mu ruswa, by'umwihariko iyo ruswa ikorwa na leta y'u Rwanda, kuko iyo ubonye abashoramari batanga amafaranga menshi yemura abaturage itabitekerejeho, bikavuga ko umuturage nta kintu amaze imbere y'umunyamahanga mu butegetsi bwa FPR Inkotanyi. Makuru yacu tuyakomereze kuri ARC France. Urunana Nyarwanda yemeza ko Kagame ashobora kujya muri Amerika nagaruke nta gihindutse. Scenario y'amadoro ikabishoboka. Ni mu gihe leta zose Amerika ikomeje kurebana ayingwe na leta ya FPR Inkotanyi, aho Perezida Trump n'ubutegetsi bwe bwakunze kubwira Kagame na FPR gukura ingabo muri Kongo n'amananiza, ariko bikaba bikomeje kujya iwarudubi. Biravuga ko hari ingabo nyine ziri kuva mu mapozisiyo zijya ahandi, ariko ntabwo bigaragara neza niba koko ziyemeje kuva. FPR Inkotanyi ndetse na Kagame bizemezwa ko bavuye muri Kongo mu gihe Uvira, mu gihe Mubarire, Bukavu na Goma bizaba bitakirimo ingabo za M23. Hagati aho AFC M23 iratangaza ko kuva kw'ingabo zayo mu birindiro i Rubero zijya ahandi itavuga neza ari organisation ya strategie ishingiye ku masezerano ya Doha. Aya masezerano ya Doha ni amasezerano leta ya Kongo yagiranye n'inyeshyamba za M23, nyamara kandi na sinyatire cyangwa se nta gikumwe kizi cyashyirwaho ku buryo bwa nyuma. Guverineri wa Nord Kivu uruhande rwa Kongo aravuga ko ariko ibi byo kuva mu birindiro i Rubero ari RDF M23 bari gutaha ukurikije amasezerano ya Washington, kuko babona ko ibyo guhangana na Trump ibyo batabishobora ndetse Amerika ishobora kubakubita ahababaza.
Amakuru yacu tuyasoreze mu mahanga, aho umuhanzi rurangiranwa Bobi Wine uhanganye na Kaguta Museveni mu matora ashize akaza kuyabangira ingata ahungira Uganda. Mu kinyamakuru mu kiganiro ni na France 24 yavuze ko yashoboye guca mu rihumye inzego z'ubutasi bwa Uganda kuko hari abarimo bamufashije batishimiye uko Kaguta Museveni n'umuhungu we bayoboye Uganda b'unyeshyamba. Avugaho kandi yiteguye kuzasubira muri Uganda kugira aha abagande demokarasi muri rusange. Naho muri Amerika, Bernie Sanders arashinja Perezida Trump kuba akomeje kuganisha Amerika mu manga, akomeje kubihatirwa n'Abayahudi. Israel yakunze kugaragara ko ishyigikiye ko Amerika yatera Iran kugira ngo bayibuze kugira ibitwaro bya kirimbuzi, ariko abanyamerika bakomeje gutaka no gutakamba bavuga ko ibi nta nyungu bafitemo, ahubwo ari ubutegetsi bwabo bukorera inyungu z'igihugu cy'amahanga aricyo Israel. Ni ibintu ubutegetsi bwa Trump wakana bwivuye inyuma bukavuga ko ibyo bintu atari byo, ahubwo ari inyungu za Amerika wabureba imbere. Uwiteka abane namwe amakuru yacu naho mu kanya ku isaha y'isa 7 z'amanywa. Uwiteka abane namwe, ayandi makuru ubwo naho mu kanya turasubira.